alun-alun Wonosobo. Suasana alun-alun Wonosobo. Di sini banyak tempat permainan alun-alun sama kuliner. Nah, kulinernya di sini nih namanya mie ongklok. Si khas Wonosobo, mie ongklok. Bang, maaf bang, geser sedikit. Aku mau mengvideokan mie ongklok. Maaf. Tapi enak pakai sate, Bang. Kalau nggak pakai sate, nggak pakai itu. Nah, ini mie ongklok. Ya, sudah dulu deh mau makan mie ongklok.